Evo nekako televizija uvijek ubije tu spontanost. Čim se kamera upali, mi zaboravimo koliko smo bili opušteni. Ovo počinje, jel? Počinje. Odlično, bravo. Pa jedno sam dočekao čoveče, pa luca. Zašto da ja tebi ispričam, kad sam rekao gdje idem, a morao sam reći nekim prijateljima, znaš, kaže, koja televizija, rekao srpska, kaže, što bre, kaže, pa kako ćeš izdržati, oni su ozbiljna televizija, bre, to je ozbiljna kuća i tako dalje. Ovo što ću ti ja reći, rekao bi ti i Čehov, da pisci lažu samo u dva slučaja, na početku priče i na kraju priče. Znači, ja sad počinjem da lažem i na kraju ću malo da lažem. A ono u sredini valjda će biti malo istinito. Dakle, dragi gledalci, nemojte ozbiljno da shvatate početak ove emisije. Da. Druga stvar, pošto sam sad pošao već momak koji u 61. godini, koji sad mora da stavlja pomagala. Mislim, znači, oči su nekad bile oči sokolove, sve su vidjele, sve su uši sve čule, naravno. Sad na jedno čujem, na drugo ne vidim i tako. Tako da ću sad da stavim ovako, mislim, ne znam kakav je taj novi image. Dakle, druga stvar, kad sam počinjao da pišem, uvijek sam se bojao da neću početi kao pjesnik, a završiti kao ginekolog. Jer toliko sam u jednom momentu bio ušao u tu stvar, rekao, evo, pa ja ću diplomirati izgleda medicinu, a ne poeziju. Treća stvar, možda jedan savjet. Ako pišeš o javnoj kući, to su iskustva, pjesnička, nemoj o njoj pisati u 6 sati uveče, nego u 6 sati ujutru. Znači, kad se stvar već dogodi, kada ne ono, kad je sve, kao što mi sad, vidiš, mi smo sad fini, lijepi. Popodne. Znači, trebalo je mene snimati kad pozdravljam čistačice Đeste Bona. Mislim, šta ima, kad mi konobari ovdje prilaze, zdravo care, šta ima legendo, mislim, tako dalje. I malo prije sam ti ispričao, nasmio se Sinan Sakić, mislim, to je meni antologijska izjava njegova. Kaže, Rajan i ne znam koliko sam ja popularan. To je, mislim, antologija. Bore, izvinite što sam vas ja onda dobio u tu nezgodnu situaciju da tačno u podne radimo ovaj razgovor. Pa da, i onda, a jugovina, moramo reći ljudima da je otoplilo, da vjerovatno... Proljeće u decembru. Da. Dalje, šta bi još ovako bez tvojih pitanja, jer ti kad počneš pitati, onda će to... Onda će to, nisu pitanja glupa, nego Pisac, dakle, na Balkanu živi kao tužna kurva, jel? A svi znamo kako živi tužna kurva. Ovdje je, dakle, lakše biti magarac nego pisac, to vam sigurno ja garantujem. Mislim, znaš, šta danas, mislim, može čovjek da izmašta pored ove stvarnosti, mislim, koju do koljena, bre, krvi, pobiše se, ludi. Onda pitaju te često kako napisati bestseller. Mislim, Bože moj, pa rekao, 2-3 onako prikolješ malo odeš tamo, šta ja znam, opljačkaš 2-3 banke, ovo, ono, odeš malo u zatvor, vratiš se i pišeš, bre. Mislim, znaš, kao što pada, kao što je Nives Celzijus, ona sad dobija tamo u Hrvatskoj, Kiklopa. Rekao sam ti malo prije, rekao, u mom selu nisu čuli za Hegela, ali za Nives su čuli. Dakle, odeš malo s nekim fudbalerom, malo kao starleta. Ja danas ne znam šta je to starleta, mislim, znaš, nešto kao... Zvijezda jednog ljeta. Zvijezda jednog ljeta. Da, onda to tako malo to radiš što rade inače ljudi normalni, jel tako? I to onda obznaniš. I eto ti bestsellera, znaš, kako postati bestseller pisac. Bože moj, rekao, ništa, nemaš problema, uzmi čakicu ili šraf cigari. Šta sam još mislio? Ja sam, dakle, pošto je to, kažem, ozbiljna televizija, dakle, srpska emisija mi se dopada, naslov u prolazu. Tu ne možemo da omanemo sa temom. Tu ne možemo, jer je sve u prolazu. Ako izgubiš samopoštovanje, a to je jedino što je ostalo, i ja ništa drugo nemam, recimo, nego to nesrećne umjetnosti, ti nešto knjižica. Znači, ako izgubim i to, znači, zovi me da ti berem šljive, da kopamo kanal, kuću, da ti malter, bre, nema problema. Ali nemoj me zvati da ti pevam, bre, mislim, znaš, znači, daj mi bar mi daj kutiju cigara, razumiješ? Da nekako i onda ti možeš i da zvizdiš, mislim, razumiješ? Znači, dođem, nastupam mu besplatno i publika, znaš, ono, a ovako, kad ja znam da je, što bi rekao Dino Merlin, se citiram neke, jel? Dakle, kad ja vidim na svakom čelu piše 15-20 eura, ja odmah mi se mili, znaš, odmah ajmo raj, ruke gore i tako dalje. Tako, iskreno. Dakle, još možda nešto bi rekao bez pitanja, pa ćemo onda
preći na pitanja. Pokušati artikulisati jedno pitanje. Kad je dijete malo, majka ga doji. A mi smo, bojim se mali, znači kao entitet ili kao država, ali nema ko da nas podoji. I sad je najveći problem što često tražimo, znaš, ja ne mogu zamisliti rokera koji recimo ide u ministarstvo i kaže daj da ja snimim ploču, daj bre čoveče, pusti kraju. Jedino, ne znam, grupa Sarajevska, Dubioza kolektiv, oni su jedini momci koji su kakva bre opština, kakav grad Sarajevo, da ja sviram, pa ja zaradim. Kakav budžet, mislim, znaš, sad su svi nešto na budžetu i svi traže, daj mi para, pa će ja biti umjetnik. Pusti bre kraju, postane umjetnik, pa ćeš dobiti pare, mislim, znaš, jer ja ne znam ni jednu facu na svijetu, zaista od Jennifer Lopez do, šta ja znam, Ronaldinha, Ronalda, Messija, i ovamo među piscima, znaš, nećeš mi valjda reći da Marquez nema lovu, idi bre čoveče, mislim. Pa kod nas, Bečković, znači nema face koja je uspjela. Drugo je to kad ti nisi, sine, nisi ti još, znaš, dorasto. Kad budeš dorasto, ideš bre, otvaraš, zovu te, para, puni džepovi ispadaju, razumiješ? Znači nema tog posla koji se na svijetu, ako si ga uradio i obavio, koji nije nagrađen na neki način. Sad, drugo je to vrednovanje dijela i tako dalje. Znači, pisac može da objavi knjigu i da napravi očajno loš posao, dobru knjigu, a možeš da objaviš lošu knjigu, ali da napraviš izvanredan posao. Međutim, to su dvije različite stvari, znaš, ovo je jedna umjetnost, a ovo je drugo biznis, mislim, znaš, i danas se, mi imamo, dakle, to da je danas sve postalo zaista biznis, sve se prodaje, sve, čak i ljubičica, iako ona stidljiva, mene ponekad baš, kako će ljubičicu prodavati, mislim, neš, malo mi to, znaš. Sad, da ti, možda, kad sam već u nekom, tom dripačkom fazonu, što se kaže, da ti ispričam jedan vic, znaš, kaže Mujo, pita Fatu, ali ne pričam ti onako čisto da bi se ti možda nasmijao, nego je sve to vezano. Pita, dakle, Mujo Fatu. Fato kaže, šta misliš ti šta je to malo plavo, a raste na šljivi? A gleda ga Fata, kaže, Mujo bolan pa zagonetka. Mislim, znaš, dakle, od Fate, to je umjetnost. Mislim, kad iznenadiš čovjeka sa nečim što on, naravno da je očekivao čovjek, ali Fata iznenadila Muju, rekla zagonetka. Ja mislim da je i poezija, i ljubav, i život uopšte jedna velika zagonetka. I sad mi se svi nekako trudimo da tu zagonetku nekako odgonetnemo i tako ulažu se vjekovi, generacije i tako dalje. Ne bi li nekako dohakali toj Ja, mislim, mogu tebe prepustiti, ali mogu i nastaviti. Ja sad razmišljam, obično svi pred kraj godine prave ove godišnje fiskalne izveštaje, novinari slave, ove firme slave. Vi ste meni omogućili da ja slavim. Evo, kraj sezone, posljedna emisija u 2013. Ja ne moram da postavljam pitanje. Hvala Bogu. Znaš šta, Berendika, kad smo dogovarali, kao svojevremeno, poslije rata je bilo, znaš, i sad opšti onaj haos i tako dalje. Sad dolaze neke djevojke i kaže, da li biste vi kao gost, nije važna sad televizija, jel, nije važno to, da li biste kao gostovali u našoj emisiji? A meni ni do čega nije, znaš, majka, otac pokojni, gore, mislim, izađem u grada, nabavim nek cigara, pušio stari, pušio ja, ni do čega, znaš šta, djevojko, zaobiđi me, mislim, nije mi do toga, pa kao, kako, zašto ne bi? A što bi? Pa kaže, svi su bili. Pa upravo ti to govorim, ženska glava, zato baš to su svi bili. Tako da sam da i tebe malo zezam, znaš, koji sam ti ja rekao, kaže, pa 100 i neki. Odlično, rekao, tebi sam prihvatio, mislim, znaš. Ne, znaš, obično imaju, oni misle da je to okej, znaš, kao ako su svi bili, pa za Boga, ja i čitav život se trudim i da bježim od sviju, mislim, da se sklanjam i ti mi to nudiš kao halu, jel? Privilegiju. Kao privilegiju, Evo, da otkrijemo onda da niste nimalo, kako kažu žargonski, novinarski, lak
lak plijen za novinara. Mjesec i po dana mi smo dogovarali Pa ovo jesmo, iz srijede u sve srijedu. što smo dogovorili mimo je onoga. Prvo smo mislili da će padati snijeg, mislim ne pada. Drugo, da se kao pripremimo. Ja totalno ne pripremljen. Ne, dobro ne pripremljen. Nemamo šta ni spremati. Neka ljudi vide da smo takvi kakvi smo, jel da ja ne mogu baš stalno biti u formi. Pa ni Cassius Clay kad je boksao nije baš bio stalno. Mogao si ga nekad i udariti, mislim, znaš. Ali uglavnom u suštini ja ne znam, kažem, koncept, davno sam gledao to do jedno 50. sam. Ne znam da li si... Pa promijenio se koncept 3 puta, šalim se. Koncept je da nema koncepta. Da li se šta promijenilo? I znaš šta je još zanimljivo? Što prvi put, jer na srpskoj televiziji zaista, nemoj, mislim da ja imam nešto protiv televizije, ja televiziji duše jedino vjerujem kad je isključena, ali dakle, Srt je genijalan, znaš, uvijek je to bilo, ja prvi put, evo, u svojih 61 godinu, da sam od nekog doživio, sjedi u razjeru, hoćeš nešto popiti i pričaj, razumiješ? Uvijek je bilo neki cajtno 2 minuta, 3 minuta i uvijek stojeće izjave, to je čudo jedno. Mislim, uvijek te nešto izlete iz mraka, i kao, imate li šta reći? Šta vi mislite? I šta mislite, imate li šta reći? Imam ženskoj glavu strašno mnogo reći. Ne bi ni pisao da nemam šta reći, mislim, imam šta reći. Ali ja pišem ono što mislim reći. I tako da je prvi put sve, zaista, sam, kako bi rekao, kao auto, ispoštovan i da, rekao, omanem čoveče. Pa nećemo, rekao, omanuti, napravit ćemo nešto. Pa ne, krajnji sud će dati naši gledalci, ali definitivno ja uživam ovdje dok slušam. Ne znam da li će se tačno sjetiti, ali je dobra anegdota. Jedna ima o nečem. Kad slušaoci Radio Jerevana pitaju Radio Jerevan da li je tačno da je, šta ja znam, Petar Petrović radnik na lutriji dobio 1000 rubalja. I sad odgovara Radio Jerevan, kaže, nije tačno, ali ima nešto. Naime, nije Petar Petrović, nego Ivan Ivanović. Nije radnik, nego inženjer. Nije 1000, nego 100. Nije na lutriji, nego na pokeru i nije dobio, nego izgubio. Znači, kod nas je, Verenika uvijek je tu, ima nešto, znaš, ti nešto kažeš, neko nešto čuje, jer mi smo narod, znaš, Srbi su narod koji uglavnom čita ušima, znaš, a šta kaže, a čuo, i onda to, znaš, čitanje ušima je nevjerovatno rasprostranjeno, mislim, znaš. Svi čitaju tako, zaboravili da se to može i na drugi način. I onda od jednoga do drugoga ide, znaš, i tako da je u nas skoro svaka informacija, pa nije tačno, ali ima nešto, znaš, uvijek ima nešto. Ali je bila zanimljiva te propagande, inače, koje se rade, sad ne mogu ja učiti, ali otprilike, bilo koju laž, kad lansiraš, mislim, moraš imati negdje 70-80% istine i onda na to dodaš 20% ispetljaš. A šta rade određeni naši? Mislim, prvo slaže 80%, a onda 20% govori, razumiješ? Znači, obrnu se stvari, tako dalje. Tako da... U tim našim pripremnim razgovorima, evo, sjećam se ono što mi je vrlo zanimljivo, i danas ste to spomenuli pri početka snimanja, da kada bi pjesnik imao spotove da se vrte tako često ko spotovi Zdravka Čolića, i pjesnik bi bio popularan poput Zdravka Čolića. Jeste, upola manje, da ga, zaista da ga toliko, da ja sad izađem i kažem, recimo, evo, šta da kažemo, nedelje listopadne fine, kad obuče mile lače crne, nogavice obadve zavrne, pa se vitak na biciklo vine. Vrti zvonce, treperi dinama, nauljena cakli se frizura, cestom jaše, a uzbrdo gura, ode mile na selo kod cura. Sat na ruci, košulja perlonka, povetarac raslađuje njivu, stigo mile, eno ga u hladu, prislonio biciklo u šljivu. Pa sad, cure, kao što već znate, bez sejanja nije ništa niklo, tu je češalj, tu je ogledalce, tu je mile, tu je i biciklo. I sad, da vi zavrtite to,
a usput da se još snimi, znaš, ono, žito ide, sjeno slama, jeste, ono, gore, dole i vrtite to bez, znaš, nikom se to u početku ne dopada, znaš, kao to voli Raja, koja Raja? Mislim, i šta je to Raja i ko pita šta Raju, mislim, Raja je, sila mase daje ubrzanje do duše, ali Raju u suštini niko ništa ni ne pita, a kad dolaze na ove velike koncerte, pazi, ispričat ću ti, Sale, jedan ako tužni slučaj iz moje tužne. Ne, nije ništa to tužno, sve tu veselo. Naime, dolazimo mi jedne prilike i sad nije važno, ajde, grad je Dubica. Baš pozdravljam ove iz Dubice, mislim, znaš, i tako. I sad neka salica, bibliotekica, neki 15-20 privedeni onako, znaš, mi imamo knjižno veče. I sad kaže direktor, znaš, ovo malo vrijeme, znaš, uvijek u nas kažu, znaš, ili je vrijeme, ili kiša, ili nešto ili neka utakmica ima, ma dobro, bre, znam. Ima razlog, zašto nema? Da ne trebate mi lagati, znam, savršeno tebre, šta ćeš da radiš u Ribniku, mislim, u ponoć, mislim, došao ti pesme da recituješ, razumiješ? Dobro, i dođe i ono pešest. E sad, mala je to neka salica i tako. I sad kaže, izvinjava se on, maj, nemoj, bol, napusti kraju, mislim, mi ćemo to obaviti. To nas je 4 pisa, nešto Raja ga izdala opet i šta ja znam. I pitam ja sad, rekao, majke ti, koliko si ti uložio u recimo, mas-medijsku tu Pa evo, kaže, ima i plakat, a plakat je ovako, ne znam do kamera, plakat je kao ovaj A4, znaš, i to zalijepljen na prozor biblioteke i tu tako piše nekim malim slovima, znaš, onako. Rekao, koliko te majke koštalo? 5 maraka, recimo, to dok si fotokopirao, 2 su ti trebala, jedan za, šta ja znam, za grada, jedan za, kao da se to tu zna. Onoliko, sine, koliko si uložio, ti si dobio si ti za 5 maraka, dobro ti je i došlo ljudi. Znači, uložio si 5 maraka na plakatić i to. A šta rade, recimo, što si poznatiji, Sale, što je Ceca, što je, šta ja znam, pa čoveče Madonna. Ona treba da zaradi svoj milion, bra. Za kako će ga zaraditi? 3 mjeseca, što si poznatiji, treba više. Anoniman može da ide na banderu, pa ako, mislim, svejedno mu je, razumiješ? A veliki kad sprema koncert, pa 3 mjeseca, čola. Ogrom, uloži se 500.000 maraka i onda ti dođe da vratiš to, mislim, znaš, teško je vratiti taj novac koji si nekad se uložio onako, naprosto sve košta. Znači, uložio 20, kaže Raja, ma nije Raja, nego znaš, velika se lova tu vrti, veliki novac i onda se ne čudi kad dođe 20.000 ljudi na koncert, mislim, znaš, jer je to bilo na svim televizijama koji čola, ali sve je to plaćeno. Sve je to plaćeno. Znači, što si veći, treba ti veća ta pompa. Mali mogu komotno, mislim, na plakatić, jer njega niko i ne zna i on svakako nema šta da izgubi. Mislim, a veliki ima šta da izgubi, jer, znaš, zato je ono njihovo Madone, nešto kupanje u medu, ono, naprosto mora, a jer su svi prošli ovo, umalo ne rekao ovo što sam ja prošao, ovo što, znaš, ono, svi su prošli autobuse, kolodvore, zoo, mislim i tako, svi su oni, bre, i onda kaže, jao, majko moj, ako se ikad dočepam. I onda kad se dočepa, onda je to već bolest, mislim, onda je to ono, znaš, kupanje, nešto, izmišljanje, med i mlijeko. Idu čitavi, idu, jel, kuće jebote, hoću da mi je kod kuće, hoću da mi je ovo, ono. Jer oni, ja ne znam, Iglesias, ne sam čitao, ne može kamera da ga snima ovako ko mene, ili mislim, znaš, ono, nego sine samo, na primjer, lijevu stranu lica i to samo, pazi, ne znaš, veliki novac je uložen u njega i sada ti njega kao, ono... A neko ja što se krpim pred snimanje, ovdje sam sakrio bubuljicu s flasterom. Eto, vidiš, odlično. Dobro, zato ovo emisija prolazi ovdje, ne možemo da omanimo s temama. Spominjete te velike igrače, ali upravo predmet vaših interesovanja, ono što vi opisujete, jesu ljudi sa margina. Bravo, da. Ja mislim da sam zabilježio, ne znam, možda ću se i sjetiti na pamet ovako neke stvari, čak znam i na pamet, čudo jedno. Mada ima, s tom pameću je u zadnje vrijeme vrlo stari se, znaš, ali ima, sad sam se sjetio, kad sam se sjetio da Duško Trifunović, jedan čovjek kojeg sam ja stvarno volio i koji je mene prilično volio i tako,
Posljednja njegova knjiga je Veliko spremanje i to knjiga ljubavne poezije. Zamislite, Čiču od 70 godina piše ljubavnu poeziju. Ima jednu možda najtužniju strofu koju sam ja pročitao u životu o ljubavi i starosti. I ide, hvala što si došla, ostani još malo, samo da se setim zašto sam te zvao. Mislim, to je Znaš, to Čiča i evo te ne zna zašto je pozvao djevojku. Ali inače, najtužniju pjesmu ljubavnu, mala je, reći ću ti je, mislim u 11. vijeku negdje u Indiji napisana, ne znam autora, Strava. Mislim, pročitao sam zaista, morate mi vjerovati, od kad sam naučio čitati, znaš, mnogo čitam. Dakle, u 11. vijek napisao je samo ovo. Mjesec obasjao njene grudi, a ja moram umreti. Mislim, to je, razumiješ, to je meni nekako vrh, kao što mi je recimo vrh. Ja nikad neću biti tako velik pesnik, moćan, da napišem ojkaču, našu ovu ojkaču, distih. Šta stane u taj distih? Ja se, Berendika, mislim, uvijek me iznenade. Mislim, uvijek to je meni, ja kad bi mogao tu jednostavnost postići, ja i draga čuvali goveda. Ja je ljubim, a Peronja gleda. Mislim, pa gdje se sad, znaš, tu je i Peronja, tu možeš esej da napišeš o svakoj. Cijeli film. Pa da, on je ljubio, Peronja gleda, mislim, pa to je sjajno. Ali smo, počeli smo sa marginalcima, znaš, znači, svaki pisac piše o onom što mu se najviše dopada. Znači, moj izbor su marginalci, oni koji znaju plakati, a da im suze ne padaju na zemlju. Od njih je masovna halucinacija napravila kraljeve. Ima i posvud i zato nisu nigdje. Njihova nada uvijek triumfuje, a sve što žele od života to je čist vazduh i prljav seks, doduše malo, ne baš prljav onaj perverzni, nego znaš, ekološka ta ljubav, moram te posjetiti, to je najljepše doba je bilo kad smo vodili tu ekološku ljubav, polje, šuma, reka, mislim, planina i tako dalje. Ja sam, znači, među prvim ekolozima, mogu ti reći, našeg grada. Dijete cvijeća. Da, dijete cvijeća. I tako da smo ušli. Pa eto, ušli smo u dobar dio emisije, a još te nisam pitao kako si, mislim, dobro. Ja sam još uvijek dobro. Ja ne znam kako će biti ovim ljudima koji će nas slušati i gledati, ali da im kažem, da ih viđam svaki dan, da im želim sve najbolje za novu godinu i da nekako pokušaju ljudi da nađu, ja znam da je to teško, da danas ljudi sve manje znaju zašto žive, mislim, znaš, ali da ipak pokušaju da nađu, negdje sam zapisao tu, da će jednog dana ljudi biti željni pjesnika. Kao u Japanu, što jedini čovjek kojeg može pozdraviti i reći mu dobar dan, to je milicioner. Mislim, milicioner. I svi trče njemu da kažu dobro jutro. On po dužnosti mora da sluša. Da, on mora odgovoriti. Inače, ljudi, znaš, znači da nađu koliko toliko i da puste mislim, ne možeš čovjek da se baš toliko zaboravi i zabarakidira, da ga sad ni politika ne dira i ovo i ono, ali da se zaista okrenu porodici, sebi, svom životu. Sad sam htio da vas pitam, kad ste spomenuli Ojkaču, da biste željeli da napišete taj distih jedan koji podsjeća na Ojkaču, vjerovatno kad ste pisali poemu Sana River, niste ni znali da će se ona, što kažu naša nerođena braća, uglazbiti, jel? Da, to je i mene... Da će Maja Mali Knjiža da pjeva to i da bude potpuni hit, mene, prije svega, ja moram malo da ispričam istoriju te pjesme, mislim. To je pjesma koja je mene, eto, kao obilježi jedno vrijeme i čak neki smatraju da je to možda najbolja pjesma napisana o tom izbjegličkom, a kako do nje nisam držao i kako sam mislio da zapravo da je to samo, eto, to ću vam sad ispričati. Naime, pao je Sanski most, mislim, sve je palo poslije Sanskog mosta, jel, nema više ničega, nama se tako činilo. Mi smo negdje na položajima iznad ovamo, već smo izgubili grad prema Banja Luci, celo, mislim, Sasina, gore. I sad ona vojska u rasulu, mislim, ne vojska koja je razbijena na sve strane,
I ja sam sad bio, čuvam neku stražu, neke kuće, neke kolibe, bez veze, šta ću čuvati, mislim, izgubio si zavičaj, izgubio si sve, mislim, ono, u tog momenta mislim tako. Ne znaš gdje su tvoji, šta ja znam. I ja onako, neka kolnica, ja onako držim onu pušku, mislim, svi smo odsutni, znam. Nalazim neki papir, papir i ona olovka, ona tesarska, znaš. I ja na onaj prag sjednem a dole je Sanski most, ja ga vidim, mislim, znaš. I zaista počinjem ovako, imali smo grad, počinjem bez ikakvih namjera da pišem pjesmu, jer mislim, imali smo grad i reku, rodne kuće i ognjišta, Sanski most i Sanu River, imali smo, a sad ništa. I sad ja držim ono, jebote, mislim, ja tako uživam, blažen u stvaralačkom, malo se, kad ide moj taj komandir, mislim, mogu ga pozdraviti sad, Borovjek, pa nemoj sad, znaš, ja, kao, nemoj sad pisat, pa vidiš da su ovdje, znaš, dole, ovo, da mi sad, znaš šta, rekao, neću mi ime reći, znaš, da nosi se, mi već izgubili smo tu komandir, vojska. Ma da, odnosi hijerarhije. Znaš šta. I mi se sad tu pririječimo, ono, dobro, on od mane rukom, ja nastavljam. Znaš. I napišem jedno tri prve te strofe, znaš. I ulazim u sad tu sobu da tražim da me zamijeni jedan sljedeći. I na onom papiru čitam. Imali smo grad. Jebote, oni moji što leže po krevetima, kao, jebote, šta je to? Šta je? Sad rekao ja, ovo. Kaže, jebem ti dobro, daj da ja sebi prepišem i tako, znaš. Jebote, vidim ja, ajde moj, mislim, šale su, to su moji ratni drugovi, rekao, daj bre moj, da znaš. Jazz rata. Da. Faktički su tu uključene dvije teme. S jedne strane ratna tematika, a jazz i nešto što ste vi slušali. Vi ste odrastali uz tu američku pop kulturu i dosta je utjecala na vas. Da, i to se osjetilo, to je ovamo u ovoj poeziji, dakle u toj ljubavnoj, u toj erotskim rugalicama i tako dalje, tu se vidi uticaj američkih bitnika, odnosno nije to ni uticaj neki. Nije ono presudan uticaj, ali da, ja volim to spojiti sa našim ruralnim, mislim, odzvanja. Da se ne bude, da se tu uvijek, recimo, osjeti da je to pisac sa Balkana, a ne samo s Balkana, nego iz Bosne, pa iz Republike Srpske, pa iz Grmeča. Mislim, da se to uvijek vidi da je tu, ti si vjerojatno čitao te i ljudi znaju ti dosta mojih pjesama, ništa novo neću reći, ali ću reći hvala Bogu da ti nije bilo ravne u ljubavi brzo s nogu, u ljubavi onoj nagloj kad je višak mrtva straža, da si bila šampionka stari šupa i garaža, najveštija oni noći kada malo više sugneš, pa ko štuka uvir dubok u mrak šmugneš. Znam, u braku naporno je da se živi život konjski, ali ako varaš muža, nek to bude šampionski. Dakle, uvijek se volim se igrati, ti ili ona moja idila i šta znam na tavanu, stričevoj kući i tako. Volim da to miriše uvijek ali je to u suštini srpski romantizam. Mislim, možeš komotno neke moje, kad bi to ljudi imali vremena da prevedu i tako dalje, samo što se koristim drugim riječima, što ja znam, ono žabu, i tako da i masa ti, ali sam, dakle, zaboravio na pitanje što mi se... Jazz, ratna ova tematika. Da, i otud je tu ti... Pa inače, moj naslov mojih knjiga Ubijanjem u Dodžu, recimo, to je taj romančić moj kojim se onako, to je ovako parodija romana, ali koji je vrlo pitak, vrlo... Heroji dosade, kao David Bowie. Heroji dosade, avion pada, šta ćemo sada, šta ja znam. Dobro, ima šta bi još, Ljubav na otvorenoj pruzi, mislim i tako. Svi moji naslovi, Deca prostora, Priče sa spori rijeke. Svi su nekako... Da, svi imaju tu neku pa skoro autentičnost neku koja je... A inače o ratu, pošto sam ja eto kao
bio zdravo muško telo koje nije ni imalo drugi izbor nego da, znaš, u odlučujućim momentima ako nisi sa svojim narodom, nisi ni s Bogom, znaš, tako, a rat je inače bolest, kao čovjeka kad bolest uzima, on mora da se bori protiv nje, znači borio sam se ratom protiv rata, u stvari moraš da se liječiš, moraš da, a nikad joj ne znaš uzrok, znaš, šta bi, i sad ljudi se trude, kad saznaju uzrok, kao i mi, što bi Berendika bili, mi kad bi znali uzrok našeg ovog balkanskih ratova, mi bi to riješili. Naprosto mi ne znamo kako je to. Naprosto nas uhvatilo i mi smo, s tim što ja nemam nikakvih zaista problema posttraumatski, zaista nikakvih što se tiče mentalno, u smislu tom da ja recimo sa zadovoljstvom čitam i bez ikakvih kompleksa i Avdu Sidrana i šta ja znam, ovu novu njihovu Muharema Bazdulja, Faruka Šehića, dole u Sarajevu, mislim, bez ikakvih, znači uzmem da vidim šta čovjek piše. Naravno da ako tu prođe nešto, da ja vidim otprilike šta je, odvajam ja žito od kukolja, ali nemam u Hrvatskoj recimo su sjajni, Jergović recimo, pa Ante Tomić je sjajan, mislim, to su baš ljudi čije kolumne volim, to su vrhunski kolumnisti. Sad tu i tamo što se malo, naviju ljudi na svoje i tako. Bože moj, jel? Da, Bože moj, ali u tom, znači, nemam nikakve, znači, ja kao umjetnik i daj Bože da mi samo jedni od drugih uzimamo samo ono što nam je najkvalitetnije, mislim, znaš, jer svaki narod na svijetu ima svoje nešto što je prepoznatljiv, i to mi od njega i treba. A ovo što ja imam toga, mislim, na metre, što se kažemo, šta će mi tvoj još nosi to? Ali pitanje koje svima postavljam je u šta vjerujete? Pa u Boga i što kaže u Boga i da ja vjerujem u Boga, mislim, nisam sad nešto da kao moja majka Radojka koja baš onako vjernički i sve to i u ovo nešto riječi što je ostalo, znači u Boga i u riječ ljudsku i to je ono što ne mogu da vjerujem da je prošlo 40 minuta. Čoveče, u to ne vjerujem. Pa u to ne vjerujem, da. Može li pjesnik bez Boga? Može li se biti pjesnik da ne vjerujete nešto? Kažu da su pjesnici najbliži bogovima. Pa otprilike ja mislim da je umjetnost veza s Bogom. Mislim, bilo koja, znači muzika, film, mislim da je to najbliža veza sa Bogom, zapravo. Jer je to isto jedna vrsta vjere. Dakle, i ona vjera je ta koja bi trebala pomoći ljudima. Znači, i Bog je na neki način radost i on je u nama, zapravo, u nama. Svi mi imamo u sebi nečeg božanskog, mislim, Božjeg tog trunja. A što mi u svojoj sve mislimo da se možemo popraviti, mislim, pa sve umjesto da radimo na sebi kao ljudi, mi često odemo u potpuno pogrešnim pravcima, tako da ne njegujemo to, znači božansko trunje u našem ljudskom biću, imam tu neku strofu, nego njegujemo uglavnom onako ponekad neki pasjaluk koji nema veze sa ljudima i sa eto, sale, ja ne mogu da vjerujem. Meni je žao što moramo da prekinemo. Ja sve mislim kad ćemo početi, bre čovječe.